Madang berkat bolo. Waya turu digugah madang berkat. Enak kan? Enak tapi sayang tempenya lan gosong. Memang berkatan. Becek. Cek. Dak mau tinggal apa? Dengan tahlilan. Tahlilan kok ini jajan. Kok ini jajanan gorengan? Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ulat mana ya, Pak? Hmm. Ini lain. Dari tempenya gosok. Enak apa tempenya gosok. Dawang wis ora eneng apa-apa lho. Sepi lho yan. Ora tahlilan apa. Ngene wong coba. Jeleban nang taji ya. Apa lho dia ora eneng. Lah Pak Tubi mang kok mulai. Cetit boyoke. Gara-gara mengo ngetne Pak Bas ngono lho. Nemburi to Pak Bas. Cetit. Lah aku mulai kalau ngene. Nah, ya badan gua ngomongin aku tunuk kalau baca ibu. Bare yo kenduri lho wong. Gara-gara ngetne Pak Bas cetit. Lho wis sak nutupne madange ya bola. Lah wong